Reka nongere ngusuhuze kuko tutari duherukanye hano kuri Historia Space GPN. Buri mwaka guhera muri Mata kugeza muri Nyakanga mu Rwanda hatangira urugendo rw'iminsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Mbere ya 1994 abantu benshi mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu ntibari bazi ijambo Jenoside nubwo ryari rimaze imyaka 50 ryongewe mu magambo akoreshwa n'abatuye isi kuko ryadutse mu mwaka w'1944 ryadukanywe n'uwitwa Raphael Lemkin mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Muri iyi video tugiye kugaruka kuri amwe mu mateka yatumye iri jambo ribaho n'uburyo Raphael Lemkin yahatanye kugira ngo ryinjizwe mu mvugo y'amategeko hagamijwe gukumira no guhana icyaha cya Jenoside. Iyi video iraguha muri make ibirari by'ayo mateka abitsa amabanga menshi. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri Historia Space GPN, kora subscribe maze turusheho gufatanya urugendo. Niba iyi video ikunyuze uyisangize n'inshuti zawe ukora share. Raphael Lemkin, umuhanga mu by'amategeko waje guhimba imvugo Jenoside, iyaba uyu munsi akiriho yari kuba afite imyaka 123 kuko yavutse mu mwaka w'1900. Ababyeyi ba Raphael Lemkin bari abanyapolonye ariko bafite inkomoko ya Kiyahudi, famille polonaise d'origine juive. Inyandiko ze zerekana ko yahanganye hakiri kare n'ubwicanyi bwakorerwaga abanya Armenia, ubwicanyi abahanga batari bake bari baramaze kubona ko ari itsemba abantu. Ahura n'itotezwa ryakorerwaga abayahudi n'andi matotezwa yakorerwaga amatsinda yihariye y'abantu. Inyandiko za Raphael Lemkin zikaba zaragize uruhare rukomeye mu kumvisha no kwemeza abayoboraga isi mu gihe cye ko ari ngombwa kurinda amatsinda y'abantu bari mu kaga hifashishijwe amategeko mpanabyaha, la nécessité de protéger juridiquement les groupes. Ubwo umunyagitugu ruharwa Adolf Hitler yagirwaga umuyobozi chancelier w'Ubudage tariki ya 30 Mutarama 1933, ishyaka rye ry'abanazi ryahise rihindura Ubudage imashini y'ubwicanyi. Mu kwakira uwo mwaka Hitler yakuye Ubudage mu mishyikirano yo kugabanya ikwirakwizwa ry'intwaro yaberaga i Geneve mu Busuwisi, ndetse Ubudage bwivana mu muryango wahuzaga ibihugu Société des Nations, uyu waje kuba umuryango w'abibumbye Organisation des Nations Unies. Muri uwo mwaka mu nama mpuzamahanga yigaga ku mategeko ahana ibyaha, Conférence internationale sur le droit pénal, inama yabereye i Madrid muri Espagne kuva tariki 14 kugeza ku ya 20 Ukwakira 1934. Raphael Lemkin yagejeje ku bari bayiteraniyemo ingingo nyinshi zashyirwa mu mategeko zikifashishwa mu kurinda amatsinda y'abantu bibasiwe, ariko izo ngingo bazigize inkenekene ntizashyigikirwa. Nyuma y'imyaka 5 gusa banze kumwumva, ibintu byahinduye isura ndetse birushaho kuba bibi, iby'abanyarwanda bita kugira udubi. Ubwo Ubudage bwa Hitler bwashozaga intambara ya kabiri y'isi ku matariki ya 1 n'iya 2 Nzeri 1939, Ubudage bwateye Polonye burayigarurira, maze mu kubahiriza amasezerano yo kurinda imipaka ya Polonye, Ubufaransa n'Ubwongereza bihita bitangaza intambara ku Budage. Tariki ya 17 Nzeri 1939, ingabo z'abitwaga Abasovieti nazo zinjiye mu ntambara zigarurira icya kabiri cya Polonye mu burasirazuba. Icyo gihe nibwo Raphael Lemkin yahunze igihugu cye cya Polonye anyura muri Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti, ahabwa ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu mwaka w'1941. Tariki ya 22 Kamena 1941, Ubudage bw'abanazi ba Hitler bateye Repubulika Zunze Ubumwe z'Abasovieti. Kubera ubwicanyi bw'iyicarubozo byagendaga bikorwa n'abanazi, muri Kanama 1941 uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Winston Churchill yatangaje ko ibyakorwaga byari icyaha bigoye kubonera izina. Yabivuze mu Cyongereza ati "We are dealing with a nameless crime." Mu Gifaransa, "Nous avons affaire à un crime sans nom." Mu Kuboza 1941, igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu ntambara ku ruhande rw'ingabo z'ibihugu byari byarishyize hamwe ngo birwanye Ubudage, les forces alliées. Nyuma yaho gato nibwo Raphael Lemkin wari mu
ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gusubiza ibyavuzwe na Winston Churchill yatanze ijambo jenoside nk'inyito yasobanura neza ibyaha byarimo gukorwa n'abanazi. Koko rero muri iyo ntambara hagamijwe kugabanya ku ngufu amoko y'abantu bari batuye mu Burayi, abanazi ni ukuvuga Hitler n'abambari be bishoye muri politiki zo kugabanya abaturage b'u Burayi binyuze mu kubatsembamo bamwe babica ikivunge, extermination massive mu Cyongereza, mass extermination. Muri izo politiki zabo za ruvumwa harimo umugambi wo gutsemba abayahudi bose bo mu Burayi. Ubwicanyi bwaje no kwitwa la Shoah, ijambo ry'igiheburayo risobanura la catastrophe, mu Kinyarwanda ugenekereje bikaba agahomamunwa. Abanazi kandi bari bafite umugambi wo kwica abantu benshi bashoboka bo mu bwoko bw'abitwa Tsigane cyangwa Homs. Bari bagambiriye kandi no kwica abayobozi bose bo mu nzego zo hejuru muri Pologne no muri Union Soviétique, ndetse no gufata abantu bamwe bakabimura ku ngufu bakabajyana gutura aho bo badashaka kandi utabyemeye akicwa. Umugambi wari ukubamara aho hantu babimuye kandi hibasiwe itsinda cyangwa ubwoko runaka bw'abantu, ibyo muri iki gihe bita nettoyage ethnique. Mu mwaka w'1944 icyo gihe Raphael Lemkin yari Washington aho yakoraga mu ishami rya Amerika rishinzwe intambara, Département américain de la guerre, mu Cyongereza United States War Department. Icyo gihe nibwo yadukanye ijambo ry'iricurano genocide mu nyandiko yise Axis Rule in Occupied Europe, mu Gifaransa Règle de l'Axe en Europe occupée. Ni inyandiko yagaragazaga uburyo bwose bwo kwica no gusenya abanazi bakoreshaga mu bice by'Uburayi bari bamaze kwigarurira. Muri iyo nyandiko nibwo Raphael Lemkin yadukanye ijambo rye ry'iricurano kugira ngo yumvikanishe ububi n'ubukana bw'ibyakorwaga. Ijambo genocide, icyaha ndengakamere kurenza ibindi byose byibasira inyoko muntu, Raphael Lemkin yaricuze ahereye ku kigereki genos bivuga hase ubwoko, yungikanyije n'iry'ikilatini cide bivuga tuer kwica, bibyara genocide bikavuga kwica byo gukuraho, extermination physique bigambiriwe intentionnel nta kurobanura kandi byarateguwe systematique, ikigamijwe ari ukurimbura abantu bazira inkomoko yabo, igihugu, ubwoko bwabo, imyemerere yabo cyangwa ikindi cyose cy'umwihariko kibahuza bo ubwabo. Iki gisobanuro ni kiri mu ngingo ya 6 y'amasezerano ya Roma ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha Cour Penale Internationale CPI. Iki gisobanuro kijya gusa n'igikoreshwa n'abanyamateka historien, cyo kigaragaza ko igikorwa cyose kibasira ku bushake itsinda ry'abantu groupe d'individus hagamijwe kubarimbura bose ari genocide. Mu gusobanura icyaha cya genocide, ingingo ya 6 y'amasezerano ya Roma ashyiraho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga avuga ko icyo cyaha kigizwe n'ibi bikurikira: icya mbere ni ukugambirira kwica byo gutsembaho burundu abaturage runaka. Icya kabiri ni ugushyira uwo mugambi mu bikorwa ku buryo bwateguwe kandi bwizwe neza. Ijambo genocide rikoreshwa bwa mbere n'abanyamategeko hari mu Kwakira umwaka w'1945 mu kirego cy'urukiko mpuzamahanga rwa gisirikare rw'i Nuremberg rwaburanishaga abanazi. Hari hashize umwaka umwe gusa Raphael Lemkin aryadukanye agerageza gusobanura uburemere n'ubukana bw'ibyaha abanazi ba Hitler Adolf bakoreye abayahudi n'abatsigane mu ntambara ya kabiri y'isi. Hagati y'Ugushyingo 1945 n'Ukwakira 1946 urukiko mpuzamahanga rwa gisirikare rw'i Nuremberg, Tribunal Militaire International de Nuremberg, rwaburanishije abayobozi bakuru 22 b'Ubudage bw'abanazi rubashinja ibyaha bihungabanya amahoro, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byo guhuza umugambi mu gukora kimwe muri byo. Nibwo bwari bubaye ubwa mbere hifashishwa urukiko mpuzamahanga mu guhana ibyaha nyuma y'intambara kugira ngo ruburanishe abayobozi bakuru b'igihugu. Icyo gihe ijambo genocide ryarakoreshejwe ariko ari ugufasha mu kumva ikibazo, atari ijambo ry'amategeko, terme descriptif et non juridique. Guhera mu 1947 kugeza mu 1948
Raphael Lemkin yakomeje guharanira ko habaho amategeko akumira akanahana icyaha we yari yaramaze kwita jenoside. Kubwo guhirimbana no guhatana kwa Raphael Lemkin, inyito terme jenoside yashyikirijwe umuryango mushya wari umaze gushyirwaho ari wo muryango w'abibumbye l'ONU. Noneho abayobozi b'isi y'icyo gihe banzika impaka zo kwiga ingingo zashyirwa mu itegeko mpuzamahanga kuri jenoside. Muri iyo mishyikirano havuyemo inyandiko y'amasezerano mpuzamahanga kuri jenoside, amasezerano yemejwe ku bwiganze bwa bose unanimite tariki ya 9 Ukuboza 1948, la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide. Aya masezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside yatangiye gushyirwa mu bikorwa tariki ya 12 Mutarama umwaka w'1951, ubwo ibihugu birenga 20 byari bimaze kuyinjiza mu mategeko yabyo ari byo bita ratification. Ibi ariko bisa naho ntacyo byamaze, kuko mu myaka yakurikiye intambara ya kabiri y'isi ibyaha byibasira inyoko muntu, cyane cyane kwica abantu mu kivunge, byariyongereye, ahanini byihishe mu kwaha kw'intambara y'ubutita guerre froide. Intambara y'ubutita ryari ihangana riteruye ryari hagati y'Abanyamerika n'Abasoviete, ari naryo n'ubu ngubu rikirandaranda mu guhembera intambara ishyamiranyije Uburusiya na Ukraine. Gusa n'ubwo ibihugu byari byaramaze gusinya amasezerano kuri jenoside, wasangaga byirinda kureba niba ubwicanyi bwakorwaga hirya no hino byahanwa hagendewe kuri ayo masezerano. Tariki 4 Ugushyingo 1988, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Ronald Reagan zasinye amasezerano kuri jenoside. Kuba igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaratinze kuyasinya byaterwaga nuko nubwo hari Abanyamerika bayashyigikiye, hari n'abandi bayarwanyaga bivuye inyuma, bavuga ko abangamiye ubusugire n'ubudahangarwa bwa Amerika. Hagati y'umwaka w'1968 n'1987, mu gihe cy'imyaka 19, umwe mu bari bakomeye kuri aya masezerano yo gukumira no guhana icyaha cya jenoside, senateri w'intara ya Wisconsin William Proxmire, yaprononsoye disikuru zisaga 3,000 ziyashyigikira imbere ya Kongere, ariyo nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagati aho ubwicanyi bwakomeje kwiyongera ku isi. Intambara zo mu cyahoze ari Yugoslavia zaranzwe n'ubwicanyi bukabije ndetse n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu. Ibikorwa byatangiye mu mwaka w'1991, kuva mu 1992 kugeza mu 1995, Bosnia yabaye isibaniro ry'ubwicanyi bw'imbaga butari bwabaho mu Burayi nyuma y'irangira ry'intambara ya kabiri y'isi. Mu mujyi muto wa Srebrenica, ingabo z'Abaserbe zahisha abagabo n'abana b'abahungu b'Abanyabosnia basaga 8,000. Mu guhangana n'icyo kibazo cy'ubwicanyi bwo muri Bosnia, inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, le Conseil de sécurité des Nations Unies, yatoye kandi yemeza umwanzuro 827 ushyiraho urukiko mpuzamahanga kuri Yugoslavia, le Tribunal Penal International pour l'ex-Yougoslavie, iruha icyicaro i La Haye mu Buholandi. Nirwo rukiko rwa mbere mpanabyaha kandi mpuzamahanga rwari rushyizweho nyuma ya rwa rundi rwa gisirikare rw'i Nuremberg. Muri biriya bihe byose amahanga yari atarabona jenoside irushije ubukana izindi zose zabayeho ku isi, jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyi jenoside yarushije izindi zose ubukana, kuko mu gihe cy'iminsi 100 gusa, hagati ya Mata na Nyakanga 1994, yari imaze guhitana abantu basaga miliyoni. Mu guhangana n'inkurikizi za jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, umuryango w'abibumbye washyizeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rw'u Rwanda, Tribunal Penal International pour le Rwanda, TPIR. Urukiko rwashyizweho n'umwanzuro 955 watowe n'inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Umwanzuro watowe tariki ya 8 Ugushyingo 1994. Tariki ya 2 Nzeri 1998, nyuma y'imyaka 4 rushyizweho, nibwo TPIR yamenyekanye nk'urukiko rwa Arusha rwakatiye umuburanyi wa mbere ubwo rwahamyaga Jean Paul Akayesu icyaha cya jenoside n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, ibyaha yakoreye muri komine Taba ya
yarabereye burugumestre mu gihe cya jenoside. Uyu munsi ijambo jenoside ryinjijwe no mu rurimi rw'ikinyarwanda riri mu magambo mabi isi yagize ibyago byo kumenya. Muri make birababaje kuba iri jambo riri mu magambo azwi cyane ku isi. Reka dusoreze aha. Ibitekerezo bya buri wese bihawe ikaze kuri Historia Space GPN. Ntiwibagirwe gukora subscribe igihe waba wari utarabikora no gusangiza inshuti zawe aya mateka.